Kotor Juni Riawan panitia 10.000 rupiah. Banyak haji 200.000 rupiah. Mali jelas pemarkini abot begitu giring mejujuk demun. Jeput demikian karya megang demikian yang kebetulan oleh buat ini mungkin diajak balik Desgarte sebanyak haji 50.000 rupiah. Roman Meria Dustini sebanyak 250.000 rupiah. Kader Faisal Dewi sebanyak 2.
Sesunan sani musukan sani mangkin urusan lanturang puniki hingga atas pengobatian sami baru mangkin giring waktu puniki